Yerwa ko batangiye kombeka factory y'Urwezo muri Mpigi hamwe na factory ya Grapes muri Mbarara Nyakayojo. Leta ikashaka factory y'Urwezo gukora Urwezo bakwita fertilizers. So kuisamash 50% of that Urwezo ijya Rugombashi. So muri se wena ashibikuye ngo hata yatara kurunda ambashi gaza kugira bei ya mani munonga ahora nkashaka factory ikujya kubane kora win ku rugomu Grapes. Nagira ngo yatangire kugamba n'ihanga rya Malawi hamwe na Zambia ukutungura ubutare bw'ihanga rya Uganda okushira munonge bicori hamwe na mate. Freddy nagira ngo yatire hentekateka yo kutaha umuhanda gw'egari y'umwika erukurga Tanzania ukwiha Uganda. Twegera kukanyisa akatereka ibihingwa bitu ko bicori kubitwara Zambia kubitwara Malawi na handi amatege yitu gari gagenda igaza Zambia igaza Malawi agarato. So ibintu bingi ebinkwere Uganda ndiyo ni ka proposinga egari umwika kurga Tanzania ekakikagate kazampondwe. Ambassador nagira ngo mezi mce Uganda basa kutandika kushoboza oil kandi kirayamba abantu binjo mu ihanga okutunga emirimo uko ipipe y'ukurga ntazo kuzayo refinery narishi icyoma censhura amashita gahinda nga peteroli parafini agenyonyi hato ukora zo kuzi industries nyingi zo gukora za korasi zo gukora pharmaceuticals zo gukora bya fertilizer byona zo kurga kucunda oirejo. Freddy nashoboje ko bwirirwe nyuma ho Abafrika bakadanza b'abajungu okwenda kutwara ubwiga bwabo bito bwa hati aba-African bibasa kureka ikiremire no kushanga amahanga ga East Africa garemire nkwatanza okora hamwe. Abajungu 18 no bashitamo kwa Bungereza Barini bakayengo batubaganisamo twaba bamwe kugira amani kuyango Africa ubwo tubaragiye baganisemo utwagumatura China kweri nari indi kwe kuri siamani munonga. Makaraga gasha kwa Canary Mensa awa tayari West omeruchuruhura.